Banto nyebe jidefo yi mama nyenam jidefo yi mama nyenam bekpo amegbeto le ya me vo me ta ne wate unde jagbagba ne na doe afa na jola gbe ame mama nye me doe vo me doe me ya nya achievement o vo cho devi me pe jidefo me kpo ame de o encourage me kpo ame de o da si e me na bekpo you can fly ya ta va me nam ya vele anye me no anyi kpo me wa vudeji me ko afodeji egame na si nyimi nyale ma wa he ya me hufefe nyimi nya eduka me ma yio vo fifi la re mate wa fia we du me na yi mate wa na wa gbalen na akplo na yi de dububu me ego me nya be fifi la I have access to research internet 24/7 elemi asi chade mele gbonyo nyeme kpo afi ma ba kanu mo computer me la sinyo mobile phone ile kotoku me na me call nu ya wo fifi la me la sinyo call me no ne wo pa ya nye WhatsApp plus Facebook ekwa agbi de vvv ya na le enu evele me fiawe e ya nye be mega code ku ko sokla me reke o ele vevere mega code ku ko sokla me reke o amasia me klo mo wo jide fo le wo de ka pe jide fo le gongongo me mega fe kpli o aha enu ma ya me glo na we ma etolia ya nye be wo ga wo bie o pe 1 cd o pe koba mega ko fe kpli o na lebe na wo ga akpama ele vevere lebe na wo ga ne fe kpli agblede we enye am ofim kaka team ego menye be nyemenya ameka afia mon nyemenya ameka de afia mon fifi like pa me de ekpo platform we YouTube Facebook mega no Facebook akpa YouTube ga academy vo fia fito chele fma sugbo aha chokala we le fma sugbo wo research na ko ame tokoda de na ame veda si jina we ko ekpa academy yo no vi lo me dogbe na me sia ba va gben cafe avara ji ma ho sebe ma sia me fo ya me sia me le doji agbe ele vevere aha agbe me di ma gbo nu eto alo ma fia nu eto na enye devi na chichigbo aha nu eto ya me like me lo be ma no fa fia ego me nye be ne la gbe me le ne wa me ve jeji na o ko fia be agbe e kare me ma in otherwise na to survive agbe ade na we no nye be wa me ve na me fia no wa me ton ya wa me ve te un jode jina wa la fia be so na we ma ekpere aha vo no nye be me fia no ya de kai jode jina wa la e fia be su survive you need to work hard me am do de kai no me asi ai anye motivation de kai ya no me asi ai anye motivation de anye be ekpo jide fore ta de kama ma ko fia nu egba ekpo na de le wa gbeme ekpo na de la gbe ame yiwe be ekpo e jidefo nye na is a challenge ekpo na de enye jidefo ganye ekametete nawe be na twa atonu ine don alo tamedodo ine dore na twa ton gbanto yi ma gbo na we nye be mama nye eya na jidefo mbe ma wavu ne ma do ya me vu la gbe ya me afa ma jo la gbe ya me enu mama nye fia me ya nye be gbere ka me no anyi me no fefe ale be me kpo ya me vu la ya me ama bia mama nye be nu ka le ya me vu me ndodo mama nye nam eya nye ba me gbeto ele ya me vu me ya me vu me de amegbeto ele ma be ame bia be enu so ma de ka megbeto ano me ya megbona de kunye be kpo mado ya me vo na megbeto le me mado ya fa majo la gbe ame gai me le nu fokpo ni ma ka ha chore e fe ne fa ton ko ide fa de ma o me fe nya gbo me le na we ya me le go ma gbo na we e la fe fifi la license me la siwe ego menye be efu o menya me ka flevu na we me de ku vai wo license ko da de e la fe fifi la
license me ko la si o me be jagba na va we ko da de e la fe fifila passport me la si o we vai da de me no do le hotel me gbere kare be me dogu Ghana nchure ala be ncho be devi me ya yovo de va cho ikojo hey yovo va ko ikojo de nu yujo enye be zigbanto imele ikpo le fide ya nye zigbanto iva Ghana du ko me iva be ava jesi ide e go me be imechi kura wa pe yovo va ko ijo ya gbova ho do afe gbova hotel e me ya gbogbo na mbere ejijo ebe iche ya kwa mere ko jo ape vogama me passport me la sinyo enu ye nya beneta me dodo de la siwere jira do kuyo dade if you have vision jira do kuyo dade e wa be wo agba me fe CV ya ne le ngongro america me nya chomo passport wo la fe me nya de ke o fifila mozozo e bobo e de leji poto ya te pe gbo mele na we mele ile gbogbo e fi abe mele zozo me gbo va ile nyo video de kama be ne mele zozo kwa cho hie fe nam aha te pe mele zozo le fi me no gbo da be nyo ho megbe e fi abe kofe imemelere kofe imemelere e ya mele e ya fe pack ya mele zozo fifula picnic am over fi va do picnic oh alaka e honye leke ya aha fia me ne me ko cover fila akpobe akadio si family amesia me bobode fi ola o fe nu vivio du le jedo aha amesia me le nuko Agbenuke ma fifila amesia me joy de dome me ame yo me dome egbe mi awele chachale fi aha ya ta akpobe te fi ame de ka ko akpo ple heavy suso we pa enu gbanto mama nye fia mema ebe he me glebe ma do ya me ko ma jagba ma do ya me ho ta don't care guy me wonyo passport e dole nyu dole ko nke krache fle na ma fa mele dudu na me wo passport ko dare me do explique pa be ma zomo ya ta ko me zomo it doesn't really matter nye me nyale was jo afa ma zomo vonu ma ko zomo the main thing ya nye passport ya ta me wo ko dare and it came to reality many education ya me cover few ala amene dation amekpo me amegedo over fi nye me kwa me do cover few o me de Ghana school de capel ya tepe glomele na we amegedo over fi o me de school de capel o me nya Alec begbo vo e dono amesi construction le kama ngbele e hotutu carpenter helper mamoe I'm over fee. Me kwa I'm over fee. Very simple procedure. Ta enu gbanto me be magbona we ma. Nena de le wuta me dibe ya wori. Prepare yourself, begin to guess those things. Di agbale ma nko dade. Menye mozozo e ya achievement la gbe ya me. Vo henye me do e defi me be ma do ya me vu ma kpo e be nya tefe am gbe to le me da. E ya ta me va do ya me vu. Me gagner challenge na be nyeche me do ya me buta uche na do ya me wow. You have your own passion. Ta enu gbanto me be mafia we ma jide pone no asiwe avune no atu do explique pa be ya we you will make it. Enu gbanto me fia ma cho ya me hu enu evelia yime di me mafia we egbe e anya be agbale mele ngonglo le agbe me de to fufu agbale ne le ngonglo ele go me sinamde agbale mele ngonglo agbe ya me de e to fufu na wo agbale ngonglo question paper le nyon ku mere e to fufu na wo question paper. I hope you are getting my point. Me hosebele go me say question paper ila sinye my answers must be different and my questions are different as compared to your own. Ele go me sinamde nyepe babia gbalere eto vovo la gbe ya mere eto vovo na do towe ta mega kodo ku ko sokpele nyo awo mega to kodo ku ko sokpela mere awo amesia me plomo amedo no hajibe jojo me manu na mi vovo manu na mi vovo jojo me manu na mi vovo
menye agbe me fe nu soso ya mi glo be hagbagbe we nya te fe jogjo mere manu na mi vovovo mi afete mati wanye carpenter mi afete manye video presenter we mi afete mati wanye youtuber we fifila me glo na deva ibe ne eva egakpajire YouTube le fe hena we me kpoje tonye hoho ya bo mi atimi afu mi ato ma konku me cover o ekpera de ma konku me cover o atu afu YouTube anonu fia our audio or voice note ko da reji ko pa agbe sigbe ko ma na no wa no fe hena we ekpera de to amesia me klomo enu yevele me fiema mega code ko so mega globe kojo to mo yaji ojo awo enu ma to aglo fifila be ne ya te wa awavu ya mesia me le ngogbe de ya nyebe ma globe le primary school Jagbana do le class 6 le class 6 Jagbana va do le GSS le GSS Jagbana va do le secondary school ne do secondary school voilà na Jagbana ide university na do le university elle vevede you have better opportunities ta ofanye wo nia mathematics ta nyima va mathematics amia wo science amava wo science amesia me kpovu George na we na we George na we na we lagbe ame it's simple as that ekpeda de ta enu eve lia me fiama mega code ku po so kla amede o amesia me kpo agbegbale ni o le ngongo le me etovu na mede hemi va fide amesia me kple edoyo le wo ta ne mi ame ibo mi va idogode mi le vovovovovo meni ga sugbo account me ya nya me nyenye wa o na me de gbona we blewe agbiere vovo lagbe me is the most priceless thing you can ever get ta no vilo lo we me fonu enu etolia ima ko wunu e ya nyebe ega mega fekle oga mega fekle oga mega fekle wo one CD o me di be manu anvo ndole nko me vata ma gadi afo ekpeda de agbe amere mebe wo one CD wo bie mi franc mega ko fekle o lebene joedani nena ko wonu ya pede nwe ole na de yo be virtual money e ya nya bitcoin ni me no fe nya me gbogbo be va be ya va no mi adome e ya nya te fe matro ma jo e go menye be technology e mi ko la gbe ekplo technology me gbogbo re e ya nya be mobile phone zamere phone ipo be mele nu wole fi technology gbo mele de internet pe advanced level e ya cover fifila tana me de magbona le podon me be mi le virtual money block fifila na me de magbona be virtual money mare man o blockchain man no anyo da me blewe blockchain ele hoho but the advanced level ya o le yo be blockchain ta woga lebene know how to invest eya egare mega ko fekle woga lebena woga ne na po agbie fengo gbedede ne school ye be ya de edo ebe ya vaisro mega fekle oga ego menye be ne megba be le fekle oga de eko ga ko le chachakple hon we me vale ahanu le ile gbogbo me vale le kelo le gbo obe Easter party lo megba na Christo to we Easter party lo what do we call it Monday picnic. Yeah, you will have fun. But you have to hello, yeah, good morning. You have to have fun, but then what the logic poto what the logic poto plus sube you sacrifice yourself if government na serve the ku na serve the ku egbere chode afọ academy na we dagbe am bia na we e wa be me phone adidivide e ma ble o me phone adidivide 12 minutes e ma me wo 12 minutes e ma wo no vilolo we enya yo megbre magbanto me na ojidefo cho nyo Agbenono gba cho ya ma fu pe jidefo yi mama yin na mu be ma jagba ma do yi afa ma jo la gbe ya me jagba me do is a challenge for me
Coffee me chode. It's a challenge for me. A dream me chode. It's a challenge for me to win. Yeah, my way. It's an achievement that hey, I'm a dilemma. I'm a definite challenge. I'm a desro. I'm a definitely to ho. I'm a definitely like challenges are there. You can take hold of your own. Hello, good morning, sir. Very good morning. What's your channel name? You're live? No, I'm just a beard that when I know you all. Me, I'm not coming.